îro Ermenên Herêma Kurdistanê wekû tevaya Ermenên cîhanê cejingêra bi çend rêwresmekên ayînî ve her wisa bejdariya rêjeka here zoriya awaran evên ji lahê çekdarên Daeş ve hatîne derêxistin ji bajarê Mosulê û nihat awarane li Kurdistanê. ججنا بنا يسوع المسيح الكوششي إك بريو رسمتها كنيسة أرمنية أرثوذكسية جيران هروسا بنا بيراتنا عماد كنا يسوع المسيح حد بروجي دال سدس يوحنا المعمدان الريباري أردني دا ببونه و بیروریه پیروزباهی همی ارمنی جهانی و عراق و بتایبتی کردستان کین و هم پیروزباهی جشن آواره کین اول سرمان و ملک خوا هاتی نداره خستن و ایرو کردستان دجین. جوازی جشنت ما بگافتی و بری سال دوا امنش بجنتا کو درستاهی برای چی جبر بارودخت امنی وگافتی سپاسی بو پیشمرگت ما کو اول سنگر شری کو او هکر او نما وی امناه منش ام جشن خوب دست خوشیل وات کم و بنامال شهیدا و خودت خازم اخسیرت میت لب داعش دا کو بزیترن وقت بزبنا کس خارج یروان امینیان نینر ارمنان لپرلمان هرما کردستان دو پاتکت گو اوی ججن تامکا جدا هبویه جبر بجدار بونا ریجکا هر زور یا آواران هر وسان نینر ارمنان دبیجید به اوی هلکفت ام دخازین او کمکوژیا عثمانیان به سر ارمنان اینای لسات سالم بوری دا بهت پسند کرن و جینوساید ام دخازم ارمنان همه دنیا اعتراف كنا بجنوسايد ما أرمني اللي وقت عثماني هتكرن جدة حميدية هم داخل زمان بس أبش هم الجهات نا حكمة نا الأمم هم عرضة أبد داخل زمان وأم جاري قدي وداخل دفات كينا هر سال وکی افرو جشن بونا حضرت مسیح لجم ارمنان دهیت ساخکرن بله افساله اوی جشن جوازی خواه بو جبرکو ریجکا هر زوریا آوارم باجار موصل بجداری اوی جشن بون کاو عمر دنگ امریکا دهوک